Ruma, Pariġi, Londra u ħafna bliet madwar l-Ewropa iservu bħala ċentri kummerċjali, kulturali u soċjali. Iżda minkejja żvilupp sostanzjali, il-Belt Valletta tibqa' nieqsa minn attivitajiet regolari li għandu jkollha belt kapitali. Il-Kunsill Lokali tal-Valletta nieda sensiela inizjattivi biex il-lokalità ssaħħaħ l-identità tagħha. Fost l-attivitajiet illum tnieda sit fuq l-internet. Bil-pubbliku mistieden jirreġistra u jieħu sem attiv billi jikkrea informazzjoni ġdida jew jemenda informazzjoni li diġà teżisti. Lan huwa li s-sit jintuża mhux biss mill-Beltin imma mill-Maltin kollha kif ukoll mit-turisti. Is-sit tal-Belt Valletta jista' jkun aċċessat minn vallettakouncil.wikispaces.com. Fost l-elementi li wieħed isib hemm stħarriġ li sar fost 450 persuna. Ir-riżultati jikkonfermaw li l-Maltin u t-turisti jilmentaw l-aktar minn nuqqas tal-latrini fil-Belt Valletta, nuqqas ta' attivitajiet tal-familji u mill-għeluq tal-ħwienet nhar ta' Ħadd.